Усім привет! Сёння на занятку мы будзем гутарыць пра дыфракцыю света. Спачатку узгадаем, што гэта такое. Дыфракцыя, нагадаю вам, гэта адхіленне света ад прамалінейнага распаўсюду у тым выпадку, калі у нас перашкода, якую свет хоча прайсці, абысці, суразмерна даўжыні хвалі святла. Вось. І сёння мы падрабязней разгледзім дыфракцыю на зонах Френеля, і для гэтага мы згадаем і разбярэм, што значыць прынцып Гюйгенса-Френеля. Як вы памятаеце, прынцып Гюйгенса заключаецца ў тым, што кожная кропка, да якой дайшла светлавая хваля, становіцца крыніцай другасных хваляў. Френель дапоўніў прынцып Гюйгенса тым, што тыя кропкі, да якіх дайшла хваля святла, яны могуць узмацняць ці аслабляць адна адну, накшталт інтэрферировать паміж сабой. І гэты прынцып заключаецца таму, агульная інтэнсіўнасць святла у нас з'яўляецца сумай, вынікам інтэрферэнцыі, вынікам перазмеркавання інтэнсіўнасці святла другасных хваляў. І давайте разбярэмся, што ж такое зоны Френеля, і рашым две задачкі на гэтую тэму. Спадзяюся, больш-менш добра будзе відаць. Буду часам падглядаць у свой нататнічак, дзе я для сябе гэта падрабязна таксама распісала, каб разабрацца. Значыць, які самы папулярны малюнак у нас ёсць? У нас ёсць кропка святла S, і мы назіраем уздоўж нейкай там васі Z, хочам зразумець, як будзе пераразмяркоўвацца інтэнсіўнасць у кропцы P, калі у нас ёсць нейкая шчыліна, як перашкода на шляху гэтага святла. У дадзеным выпадку мы малюем такую паўакружнасць. Так? Гэтая паўакружнасць маецца на ўвазе светлавы фронт. І ў кожнай кропцы гэтай акружнасці свет прыйшоў у аднолькавай фазе. Цяпер, што прыдумаў зрабіць Френель? Ён разбіў вось гэтую вобласць. Мы можам пакуль не звяртаць увагу на перашкоду, а проста разгледзець светлавы фронт, каб зразумець, як мы будзем назіраць за ім. Ён разбіў на інтэрвалы, вось такія адлегласці, такія акружнасці, можна сказаць. Акружнасці мы малюем ужо з цэнтрам в P, калі б мы іх малявалі. І кожная точка, назовем эту кропку M1, M2, M3, і некая кропка у нас будет MN. Гэтыя кропкі, гэтыя адлегласці, яны адрозніваюцца адна ад адной на даўжыню палова хвалі. Гэта розніца ў іх лямбда на 2, палова хвалі. Накшталт ён адмыслова падзеліў на такія інтэрвалы. Свет не прыйшоў, падзелены. Мы яго спецыяльна падзелілі, каб разабрацца. І што нас цікавіць далей? Нас цікавіць адлегласць да шчыліны. В дадзеным выпадку гэта адлегласць у нас будзе, напрыклад, А, і адлегласць ад шчыліны да кропкі P. Гэта адлегласць B. Таксама нас будзе цікавіць нейкі, вось, напрыклад, мы разгледзім зараз M1 кропку. M1, ой, штосьці у мяне спадае. Фломастерам намалюю вось гэты отрезок. Это будет у нас радиус, как вы можете зауважить, первой зоны. То есть Френель поделил на зоны, адлегласць паміж якімі лямбда на 2,
і радіус першай зоны мы хочам разлічыць. Для гэтага мы скарыстаемся простай геаметрыяй і намалюем два трохвугольнічка, да, вы можаце іх бачыць. Вось гэтая ўжо адлегласць, да, вось гэта можа абазначыць яго нейкім іншым фломастерам. Зараз чакайце. Вось гэта, напрыклад, сіненькі, не ведаю, ці відаць. Гэта у нас будет x, некая адлегласць, да? R1, вось гэта маленечкая x, тут А, тут Б, там, і што яшчэ мы хочам? Вось гэта у нас атрымоўваецца Б, бачыце, што гэта вось гэта, адсюль это у нас Б, да? А М1П у дадзеным выпадку у нас будет, зараз мы разгледзім падрабязней тэ зоны, гэта у нас будет B плюс лямбда на 2, да? Потому что у нас есть эта кропка посередине ідзе. І тады мы запишем як? Мы запишем, что у дадзеным выпадку да гэтага малюнку у нас, зараз прыйду, каб докладно правильно написать. Да? Вот это кропка О. Да? Мы можем позначить эту кропку О. И в дадзеным выпадку у нас М1П. Это у нас ОП плюс лямбда на 2. Так, М2П. Это М1П плюс лямбда на 2. И гэтак далей. МНП, это у нас МН-1П плюс лямбда на 2. Так, вы бачите, что мы поделили на вот гэтые интервальчики. Там мы будем разглядать с вами зараз першую. Атрымоўваецца, что таким чином Френель разбил на такие интервалы наўмысна в дадзеным выпадку, так як розніца паміж, то есть тыя зоны, розніца паміж якімі у нас равна даўжыне хвалі, а гэта першая, трэцяя, пятая, так, нецотная, яны будуць узмацняць адна адну, і там будзе максімум інтэрферэнцыі. Тыя ж зоны, якія ў нас цотныя, гэта М2, М4, М6 і гэтак далей, яны адпаведна будуць аслабляць адна адну. І гэта у нас будуць мінімумы інтэрферэнцыі. Менавіта таму мы робім такое разбіенне. Што далей? Зараз падгляджу сябе. Далей мы хочам разабрацца з памерамі гэтых зонаў. Каб разабрацца з памерамі гэтых зонаў, мы будзем падлічваць, які ж радіус зоны. То есть наша задача знайсці радіус. Тут напишу яшчэ раз, где мой мастер. Радіусы нас цікавяць, і нас цікавіць, як знаходзіць плошчу, да, зоны. Зараз мы будем выводить вельмі простым способом. Як вы бачите, у нас есть два трохвугольника, и мы спочатку запишем для трохвугольника SM1O. У нас ситуация такая, мы расписываем гэта радиус, а гэта у нас радиус минус адлегласць x. И таким чином у нас r будет, это а квадрат, r квадрат будет а квадрат минус а минус x в квадрате. Так? С трехугольника уже другого, с трехугольника PM1O мы можем побачить, так само выразим r. r в квадрате у нас будет b в квадрате, нет, b минус b плюс лямбда на 2 в квадрате. Так, это вось гэта у нас m1p, b плюс лямбда на 2 в квадрате минус b плюс x в квадрате. Так? Давайте теперь подробязно разглядим, разберем. Это у нас перший пакуль радиус, запишем, что ён перший.
Таким чином ми приравнюємо, да, дві частки. А квадрат, сподіваюся, тут бачно, да, з цього боку, нормально. А квадрат мінус, розкриваємо дужечки, а квадрат мінус, це буде плюс 2ах минус х квадрат равно, что у нас тут, b квадрат плюс b лямбда плюс лямбда квадрат на 4 минус b квадрат минус 2bx минус х квадрат. Так, давайте теперь закреслим то, что у нас сократится х квадрат. Что тут у нас еще есть? А квадрат у нас тут сидит, да? Б квадрат сидит тут. И что у нас остается? Теперь запишем. Это у нас остается 2ах с этого боку равно b лямбда плюс лямбда в квадраті на 4 мінус 2bx. Так? У даденому випадку ми полагаємо, що наші отлеглості А і Б, бачите, ось це А у нас, да? Ось це у нас Б, це А, це Б, що вони у нас значно більше за отлеглості х и лямбда, что отлеглости х и лямбда в квадрате. То есть мы полагаем, что у нас, давайте тут запишем, а и b значно больше, чем х в квадрате и лямбда в квадрате. Так? Значит, мы можем позбавиться от всех квадратов. То есть мы можем их просто не увеличивать. И тогда мы перепишем формулу таким чином. 2ах равно b лямбда минус 2bx. Теперь нам треба выразить отсюль, что треба выразить x, так, что мы робим, правильно ли я все роблю? Да, все правильно, теперь на всякий випадок все проверила. X у нас будет, с этого боку у нас будет 2а плюс 2b, x мы вынесем за дужечки, тогда получится b лямбда делить на 2а плюс b. Так? Здається так, перевіряю себе. Так, все правди. І у даденому випадку мы, как уже сказали, мы увеличиваем этот выраз, тогда у нас r1 будет r1 в квадрате у нас. Мы закресливаем, то есть мы когда записали возле себя вось гэта, у нас вось гэта r1, да, нагадываю, то есть мы можем записать сразу, это прикладно у нас 2ах, где мы подставляем x, и x у нас, тогда, когда мы подставим, будет а лямбда на 2а плюс b. Ось наша формула. Проверяю себе. Да, отрималось все окей. И тогда можем записать r. Это у нас будет, ну, отповедно, корень с а лямбда на 2а плюс b. Можна гэта выделить у рамочку, как было бачно. То есть это один з параметрів, яких нам треба було знайти r, ми його знайшли. Тепер ми хочемо знайти площу. Так, там вже, певно, мало місця. Давайте. Ага, ну, треба записати одразу, сказати, що гэта ми знайшли для першого, да, ми для першого знайшли. Коли ж ми будемо шукати для інших зонів, так. Тут забыла b, да, ось бачите, забыла b. А b лямбда, да. Коли ми будемо шукати для інших зон, у нас отримається, що r для m зони у нас буде корень з m лямбда, запишем так, а тут ab делить на так. А 2 у нас сократилось здесь, да? 2. Вот тут у нас 2 сократилось, тут уже 2 нема, да? 2b, а плюс b, да? З таким чином, для чого ми гэта виводили, да? Для того, можна одразу користатися формулою, відомо, вам не треба гэта виводити кожен день,
можна адразу карыстацца гатовай формулай. Але ў выпадку, калі вы забылі, адкуль гэта формула, навошта яна ўвогуле патрэбна, як яна была знойдзена, вам дапаможа такі ход вашага мыслення, і вы такім чынам зможаце аднавіць у сябе у гэтай паслядоўнасці фінальную формулу. Што мы яшчэ хочам знайсці? Мы хочам знайсці плошчу, якая равна πr квадрат. У дадзеным выпадку мы карыстаемся гэтым r. І калі мы шукаем для першай, мы, допустим, як дельта запишем гэта першая s1, это у нас будет π лямбда, вось гэта, да, лямбда АБ на А плюс Б. Так? І мы можам паказаць, калі мы запішам для дельта М, для плошчы МТ зоны, мы можам паказаць, што у нас кожная зона Френеля будзе мець аднолькавую плошчу, ну, улічваючы нашы дапушчэнні. І мы тады можам запісаць як? Мы можам запісаць, што у нас тут πm лямбда АБ на А плюс Б минус πm минус 1 лямбда АБ делить на А плюс Б. И вы уже бачите, да, что πm у нас, то есть πm, вось гэты член у нас скоротится, и у нас застанется сапраўды, что давайте перепишем, не будем равно писать, перепишем, что дельта SMT у нас будет такая же формула π лямбда АБ делить на А плюс Б. Можно ее так само выделить. Так, таким чином мы знайшли площу зоны Френеля. Давайте яшчэ раз праговорим, навошта гэта было зроблена. Так, мэта даследчыкаў, так, з'явы дифракцыі была разабрацца, колькі святла прыйдзе ў нас кропку П. Для гэтага мы спрабуем прааналізаваць той свет, які выходзіць з S. Карыстаючыся прынцыпам Гюйгенса-Френеля, мы ведаем, што у нас тыя кропкі, да якіх даходзіць хваля, да, ў дадзеным выпадку гэта паўакружнасць, яны будуць крыніцамі, новымі крыніцамі святла, другаснымі крыніцамі. І мы ўжо разглядаем той свет, якой нібыта даходзіць ад кожнай з гэтых кропачак. Но мы разглядаем, каб нам было лягчэй. Ёсць інтэграл, да, вы можете разглядзець дома, ёсць інтэграл Френеля, які суміруе кожную кропачку паверхні. Тут жа з больш спрошчанай формы, каб было больш зразумела, мы разглядаем менавіта розныя інтэрвальчыкі. Плошча, гэта ўся паверхня развіваецца на інтэрвалы, розніца паміж якімі лямбда на 2. І мы разглядаем ужо той свет, які прыходзіць в П, да, ад гэтых кропак. Мы разглядаем тое, як у нас будуць накладацца на светлавыя хвалі і пераразмяркоўвацца інтэнсіўнасць в П. Про інтэнсіўнасць мы з вами пагутарым в другой задачы. Зараз жа мы такім чынам знайшлі формулу радіусаў. Да? Мы цяпер можам падлічыць радіусы розных зонаў Френеля і ведаем, што плошча іх аднолькавая, і ведаем, як падлічыць плошчу. Трэба сказаць, што мы з вами гутарылі зараз пра сферычную хвалю. Лагічна бачыце, гэта сфера, то сферычная хваля, якая разыходзіцца ва ўсе бакі. У выпадку, калі у нас не сферычная хваля, а лучы ідуць з бясконцасці, напрыклад, з вельмі ўдаленай крыніцы, яны ідуць паралельна адзін аднаму, то у нас формулы будуць крышачку змененыя. Да? У такім выпадку у нас А імкнецца да бясконцасці. Так? Гэта было да сферычнай хвалі. Калі, можам запісаць, калі А імкнецца да бясконцасці, то у нас формулы прымуць наступны выгляд. У нас Rm будет корень из m лямбда b, так, m лямбда b, и площа
так себе зараз перепровірю. Буде у нас π лямбда b. Так, то есть отсюль из этого члена у нас останется только b. Таким чином, ось у нас є формули для плоскої хвалі. Так? Видатно. Хвилиночку на то, як я ще раз готова мацевать в памяти. И мы теперь переходим до задачки. Да? Давайте исследую, як це буде зручно. Наверное, отклею этот лист. Отклею этот лист, приклеить новый зверху, бо нам якраз потребуется место. Ой. Это пока приберем и приклеим еще один листик. Ось так. Это покуль покинем, каб яно было перед очима. Так. Так. Ну вот. Як так. Так, значит, задачка. Мы теперь поглядим подручничек задачки по агульной физиці Іродова. І тут розглядим одну задачку першу, якраз на зони Френеля. І гэта задача номер 5 і 102. Запишем номер 5 і 102. 5 і 102. Я переклала на беломове, зачитаю на беломове, а вы прочитаете на русской. Кропковая граница светла с довжиней хвали лямбда равно 0,5 микрометра размещена на отлеглости А равно 100 сантиметров перед диафрагмой с диркой радиусом R равно 1 миллиметр. Да? Знайсці адлегласць B от диафрагмы до кропки назірання, для якой колькасць зонаў Френеля у дірцы складае К равно 3. И теперь мы можем нават не маляваць новый малюнак, мы можем зноў паглядзець на наш вось гэты малюнак. Так? У дадзеным выпадку, давайте, каб, скажем так, для прыгажосці картины, мы заклеим вось гэтыя часткі, не заклеивается, скотч празрысты крыху. Мы типа паспрабуем это зрабіць. О. Просто паспрабую намаляваць дыяфрагму у тым месцы, дзе яна згодна з гэтай задачкай павінна быць. Для гэтага трэба некалькі папяровых скотчаў. Так. Так. Так, теперь атрымоўваецца, што в нашем выпадку, да, мы разглядалі весь, в дадзеным выпадку мы разглядалі для сітуацыі, калі мы можам пабачыць n, дадзеным выпадку m радиуса, да? И у нас диафрагма заканчивалась на m. M, так? У дадзеным выпадку, у дадзенай задачи, так, давайте запишем умовы, какие у нас умовы. У нас есть лямбда, якая равна 0,5 микрометра, да, здесь зеленый колер, а равно 100 сантиметров, радиус равен дирке 1,0 миллиметров и К равно 3, знайсці b, да? Нам треба знайсці b. В дадзеным выпадку, значит, мы бачим 3 зоны, да? М1, М2, М3, и мы можем намаляваць нашу діафрагму, давайте іншим кольором неким, зелененьким, наприклад, на третій, так? Тобто ось тут, ось тут, ось тут. Наша дірка, наша перешкода, тобто вона має ось такий помір, так?
дадзеным выпадку наш радіус гэтай перашкоды гэта ёсць у нас трэці радіус трэцяй зоны Френеля. І такім чынам нам вельмі лёгка. Мы ведаем гэту формулу, мы яе адразу берем і можем подставляць дадзены, што мы запишем. Радиус в квадрате для третьей, это я записала для третьей зоны, у нас будет ровный тады 3 лямбда АБ делить на А плюс Б. Нам треба знайти Б, треба всього тільки виразити Б. І виражаємо Б тады. R квадрат третьей давайте сразу на А плюс R квадрат третьей B равно 3 лямбда АБ. Теперь переносим, выражаем B. Это будет R квадрат третьей равно B 3 лямбда А минус R квадрат третьей. И B отсюль гэта 3 лямбда А на R квадрат третьей зоны минус 1. Та на всякий випадок я себе... Ой, все, наоборот, да, все, поделила наоборот, помилила. В даденому випадку B тут, значит, гэта мы делим на гэта. Все, у нас ничего не сократится так просто. Третий будет делить на 3 лямбда А минус R третий в квадрате. Так, B. Выразили, все, я себе проверила. Все сапраўды. Ага, штосьці я згубила. Я згубила, сюда мы перенесли B, а я згубила А, так? Вось гэта А у нас никуда не поделать. Я згубила А. Так, тяжко и гутарить, и думать про то, что пишешь. Так, теперь застаецца только подставить значение, так? Только подставить значения, мы можем их подставить. Что у нас тут? А, это у нас 100 сантиметров, значит 1 на 10 минус 2 метра. R квадрат, это у нас будет 1 на 10 минус 3 в квадрате. Тут 3 на 0,5 на 10 минус 6, там, и еще на А, на 10 минус 2, на метр, 1 метр, все, просто метр, даже не сантиметр, метр, 1 умножить на 1, так, все, что я торможу, и делить на минус 1 R в квадрате 1 на 10 минус 3. Во, все, записала. И я уже подлічила, да, я просто для вас гэта записала. Я ще раз, вы, будь ласка, проверяйте, нейкія помилки кажите. Гэта будет равно 2 метра, так, что сыходзіцца з адказом. В дадзеным выпадку мы знайшлі B, вось гэтую адлегласць, так, і яна равна 2 метра. Так, трэба адсесці, каб вы яшчэ раз маглі паглядзець. Цудоўна. Гэта мы решили задачу 5.102. И теперь мы переходим решить еще одну задачку. И эта задачка у нас будет 5.104. Задачка 5.104. Читаем умовы задачки. Что у нас тут? Плоская, снова же я на беломове, читаю вас на русском, там же подручничку. Плоская светловая хваля лямбда равно 640 нанометров с интенсивностью и нулевой, падая нормально на круглую дирку радиуса R равно 1,2 мм. Знайти интенсивность у центра дифракційної картины на экране, что находится на отлеглости B равно 1,5 метра от дыры. Давайте теперь, да, еще раз уявим, что это было. Атрымоўваецца, что у нас подобная картина, але уже не зусім такая. Мы можем ее по-іншаму перамаляваць, просто как нам было уже там больше зразумела. У нас есть некая диафрагма,
у нас ідзе плоская хваля, да, плоская, значит, она уже ідзе параллельно, и у нас есть тоже некая ось Z, у нас есть некая кропка P, в якой мы хочем знайти інтенсивність, та, і буде перерозмірковуватися інтенсивність. І у даденому випадку, ось отсюль, да, ми будемо отримувати нечто на P. Да, ось це у нас дірочка, как другий маркер возьмем, это тут у нас. О, ніяк так. Да, что такая ситуация. И тогда у нас что есть? У нас есть дирка радиуса R большое, и у нас есть B. Да, у нас есть B. Ось гэта адлегласць. Гэта я намалявала, каб было лепш бачна. Што ў дадзеным выпадку? Мы скарыстаемся формуламі, якія у нас былі, нагадваю, лістик зняла, для плоской хвалі. Мы запишем, можем записать эту формулу. У нас R равно Rmt равно корень из m лямбда b. Да, вот у нас есть эта формула. Як теперь мы будем з ёй працаваць? Так, запишем, что у нас тут еще, что у нас еще дано. Не записала. Так, у нас было тут запишу. У нас было дано, что лямбда равно 640 нанометра, R, у нас есть и нулевое, у нас есть R великое равно 1,2 миллиметра, и B 1,5 метра. Так? Нам треба знайти інтенсивність в центрі дифракційної картини на екрані. На экране, ось на этом, так, атрымоўваецца, трэба яшчэ сказаць, што у нас будет атрымоўвацца, што вось гэтай з'явы мы ўжо тут развіваем інтэрферэнцыі, дифракцыі, яны ідуць вельмі побач, і мы будзем бачыць, так, такую ж карціну пры размеркаванні інтэнсіўнасцяў з полос, да, цёмных і светлых, максимум мінімум. Так, вертаемся до задачи. Мы записали дано, мы записали формулу для радиуса, якая у нас была. Что в дадзеным выпадку можна зрабіць? У нас тут есть, наколькі я ведаю, наколькі я зразумела, два шляхи вылічэння інтэнсіўнасці в дадзеным выпадку, і один гэта з дапамогай інтэграла, да, суммировать кропки. Другі гэта з дапамогай вектарных дыяграмаў. Зараз мы для нагляднасці разглядзім дапамогай вектарных дыяграмаў. І чым заключаецца спосаб вектарных дыяграмаў, вы ўжо шмат яго ведаеце. Мы малюем, гэта у нас кропка некая О, напрыклад. Гэта пакуль не мае непасрэднага дачынення да той О, пусть будзе тут О. І в дадзеным выпадку атрымоўваецца, што мы можам пабудаваць гэтай вектарнай дыяграме вектары, якія будуць паказваць у нас амплітуду і узаемнае месцазнаходжання хваляў, так, в залежнасці ад фазы. То есть мы малюем стрелочка, это у нас будет амплитуда некая, да, амплитуда хвали. Нагадываю, что вось гэты кут, это у нас некая фаза. У дадзеным выпадку, у першай зоне, калі мы хочам намаляваць першую зону, то гэтыя стрелочки будуць вось таким чынам располагацца, утвараючы по акружнасці. Так? Вы бачите, гэта значыць, што калі у нас адкрыта першая зона Френеля, то у нас интенсивность будет, то есть амплитуда у нас, да, хвали будет вот такая, а интенсивность это амплитуда в квадрате. То есть тут мы можем позначить некую кропку А. Выставлены будут открываться. Далее стрелочки будут идти так, да, зараз не буду малявать все стрелочки, покажу, что прикладно вот такая полукружность, уже крыху меней, у нас будет
калі адкрыта две зоны френелі. А гэта значыць, што ў нас выніковая інтэнсіўнасць будзе толькі вось гэтая стрелачка, бачыце. То есть вось гэта у нас амплітуда для М1 зоны, мы можем ее позначить также М1, а гэта М2. Разумееце? Гэта вельмі незвычайная з'ява. Атрымоўваецца, што ў залежнасці ад таго, якой шырыні колькі зон мы адкрываем, у нас на экране будзе вельмі значна адрознівацца інтэнсіўнасць той хвалі, якая прыйшла. Адпаведна, третья зона у нас будет 10 тут, да, это будет М3, вы бачите, она будет уже крыху меней, М4. Гэта вядома схематычна, вы бачите, схематычна, і яны будуць закручвацца вовнутрь. І атрымоўваецца, што чым больш зона у нас адчынена, тым у нас інтэнсіўнасць хвалі імкнецца да вось гэтай, да, паловы ад максімальнай у дадзеным выпадку. Палова ад максімальнай, назовем гэта кропка Б, некая Б вялікая. І мы можам выкарыстоўваць гэтыя дыяграмы, каб лепш зразумець. Мы якім чынам будзем дзейнічаць далей. Мы падлічым, колькі у нас адчынена згодна з гэтымі параметрамі зонаў, мы падлічым М, а ведаючы М, мы паспрабуем зразумець, ці можам скарыстацца гэтай вектарнай дыяграмай. В дадзеным выпадку мы тады выражаем М, і в дадзеным выпадку М у нас будзе сколькі? Глядзім М, тут будет R квадрат на лямбда Б. Так, мы подставим. Зараз я подлічу, бо я вже подлічила гэта, каб не збиваться зноў, да, у нас сколько будет 1,2 на 10 минус 3 еще в квадрате, 0,64 на 10 минус 6 и на 1,5. И это у нас будет 1,5. Значит, у нас открыто 1,5 зоны френеля. Давайте поглядим, где это будет. Это будет раз зона, два зона, 1,5 будет 10 тут. То есть в дадзеном выпадку, не знаю, можно назвать это кропкой С, например. Мы выніковая амплитуда у нас будет такая, так, ОС. В дадзеном выпадку мы можем умовно, прикладно сказать, что АС у нас прикладно, что ОБ на корень из 2. Так. А в дадзеном выпадку ОБ это у нас есть, ОБ это у нас есть амплитуда першаснай хвалі, той хвалі, якая у нас ідзе. Знаючы гэта, мы можем знайсці інтэнсіўнасць. А значит, интенсивность у нас, интенсивность и нулевое у нас равна А нулевое в квадрате. Да, залежность паміж интенсивностью и амплитудой. Таким чином, финальная наша интенсивность ОС, то есть интенсивность в кропке С, запишем так, будет равна, ОБ это значит, так, ничего я... Ага, все, значит, вот это мы возьмем, у нас будет А нулевое, корень из 2 в квадрате, что, отповедно, будет равно 2 интенсивностям нулевым. Вот гэты адказ у нас атрымаўся. Так, у падручнічку таксама ёсць адказ, і ён супаў у дадзеным выпадку, але там скарыстаны як по формуле, там не толькі гэта записано, уже приближена записано, что 2 і нулевое, там яшчэ записана іншая формула, якая у нас сыходзіць з інтэграла френеля, то есть іншым спосабам там прапаноўваецца таксама знайсці адказ. І цяпер домашнее задание, чым яно будзе заключацца. Вам трэба
вельмі падобнае, як і папярэднія дамашнія заданні. Вам трэба будзе знайсці задачку, одну задачку на тэму дифракцыі, на тэму зонаў Френеля. Гэта может быть пра інтэнсіўнасць, может быть просто пра размеры зону, может быть пра зонныя пласцінкі, вы можете пра гэта паглядзець падрабязней. Любую задачку решаете, робите фотку и досылаете мне, да, досылаете на дистанційную платформу нашу адукацыйную. І на гэта даецца тыдзень, да, тыдзень на рашэнне гэтай задачкі. Таксама в якасці домашняга задання можете паспрабаваць вырашыць задачку 5.04 іншым спосабам праз інтэграл і паказаць, што ў вас атрымаецца. Так, сёння так подводжу невеличкий вынік. Сёння мы разобрали дифракцию святла, мы угадали, что такое дифракция, что это отклонение, отхиление от геометричной оптики, калі у нас свет праходзіць праз невеличкую перашкоду с размерную з даўжынёй хвалі святла. Важно гэта запомніць, бо гэта одна з асноўных з'яваў оптыкі. І пэўна гэта ўсё. Дзякую за ўвагу. Калі у вас будуць пытанні, калі ласка, задавайце, пішыце ў каментарах. Буду рада на іх адказаць. Да, дзякую за ўвагу. Наступная тэма у нас будзе хутчэй за ўсё таксама дифракцыя, толькі ўжо пра іншыя з'явы. Так. Все, на сёння пакуль.